Ja sam Igor Stamenković i preživeo sam moždani udar. Tog dana sam bio dežuran ceo dan. Nije bilo nikakvih naznaka da će mi biti nešto loše ili da sam se ja osjećao loše. To se desilo, da kažem, brzo iznenada. U 8:30 samo sam osjetio da počinje prvo jedna ruka da mi se oduzima, pa onda druga, onda noge i naravno celo telo. Seo sam u stolicu pored koja je bila slobodna i pozvao sam pomoć od kolega i koleginica. Tražio sam vode i lekove koje inače nisam pio, a trebao sam. Zbog toga se stvorio tromb i krenuo je, koji je bio, kažem, stvarno brz i iznenadan, ali hvala Bogu da su kolege i koleginice bile svesne pa su mi pomogle u tom trenutku. Pozvali hitnu pomoć i mene su osvežavali i na svaki mogući način davali su mi pomoć dok nije došla hitna, koji su me prevezli u urgentni centar. Tamo sam operisan laserski, nema ožiljaka, nema ničega. Postoperativni tok je prošao dobro, ja sam se oporavio, osjećam se odlično. Tako da mogu reći svima da samo trebate da se javite na vreme, što pre. Znači, brza reakcija u datom trenutku spašava glavu, spašava život ili na svaki mogući način dobit ćete najbolji iz toga. Samo da se javite brzo.